Аралаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда гуманитардык жардам жана донорлук уюмдардан келип жаткан жардамдар, каражаттар тууралуу Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Асрандиев Эркин Шамшудинович маалымат берет. Бизди брифингти ТүЗОдон ЛТР, КТРК Ала Тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Кыргыз радиосу, ЛФМ, 1 радио, Минка ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио баракчаларынан жана ошондой эле Кабар Кыргыз улуттук агенттигинен да көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о гуманитарной помощи и донорских средствах. Об этом нам расскажет вице-премьер-министр Кыргызской республики Асрандиев Эркин Шамшудинович. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры Ош ТВ, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минка ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Эркин Шамшудинович, сөз сизде. Алмастару, здравствуйте. Уважаемые соотечественники, я хочу предоставить вам информацию о привлекаемой внешней помощи от наших партнеров, институтов развития и дружеских стран. Я хотел бы свою информацию разделить на две части. Первая часть – это помощь, привлекаемая в бюджет, и вторая часть – это гуманитарная и техническая помощь, которая привлекается для борьбы с коронавирусом и на расходы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Первое. Согласованный размер поддержки, привлекаемой от институтов развития, общая сумма составляет 456,4 миллиона. Я еще раз подчеркиваю, это согласованная сумма. Есть еще некоторые проекты и помощь, которые на стадии переговоров. Из 456 миллионов долларов фактически поступило 120 миллионов долларов от Международного валютного фонда. Это было 31 марта. Остальные 335 миллионов долларов они согласованы, находятся на различных стадиях, на стадии рассмотрения советом директоров институтов развития, либо проходят наши внутренние государственные процедуры. Я хотел бы отдельно отметить по институтам развития, как я уже сказал, 120 миллионов получено первый транш от Международного валютного фонда. Сейчас согласовано второй транш в таком же размере, 120 миллионов от Международного валютного фонда. Пока эти средства, условия и процедуры получения прорабатываются, мы ожидаем их поступления позднее. Также предварительно согласовано с Азиатским банком развития получение помощи на 120 миллионов, которая выносится на совет директоров. По линии Всемирного банка общая сумма составляет 21 миллион долларов. Из них 12 миллионов проходят наши внутригосударственные процедуры, ратификацию. Буквально позавчера парламент одобрил это соглашение. Мы сейчас ожидаем подписания. Остальные 9 миллионов согласованы с Всемирным банком. Сейчас проводится тендер на приобретение медицинских изделий, средств защиты, медикаментов. Тендер проводится на условиях Всемирного банка. Все позиции, количество, виды этих медицинских изделий, они в строгом согласовании со Всемирным банком. Также планируется вынесение на совет директоров Исламского банка развития 15 миллионов долларов. Ожидаем от Европейского союза 28 миллионов долларов. И с немецким банком KfW согласована сумма, аккумулированная за счет встречных фондов в размере 30 миллионов долларов. Мы уже получили согласие KfW на направление этих средств для поддержки бизнеса в виде льготного финансирования. Эта сумма включена в те 14 миллиардов, о которых было ранее озвучено, которые планируется направлять на поддержку бизнеса.
Теперь то, что касается гуманитарной и технической помощи, получаемой по линии Министерства здравоохранения, Министерства труда и социального развития и Министерства чрезвычайных ситуаций. Общая сумма, которая согласована, составляет 7 миллионов долларов. Из этих средств фактически получено около 700 тысяч долларов. Небольшая часть в виде денежных средств, подавляющее большинство в виде медицинских изделий, гуманитарной помощи. Остальные 6,3 миллиона долларов подтверждены, прорабатываются различные процедуры. Я хотел бы перечислить те институты развития и страны-партнеры, которые оказали нам помощь. Это Исламский банк развития, USAID, Корейское агентство международного развития, Германское агентство развития GIZ, ряд организаций, входящих в систему ООН, также Азиатский банк развития, Евразийский фонд стабилизации и развития и фонд Ага-хана. Кроме того, нам оказали помощь Российская Федерация в виде тест-систем, Япония, Корея, Республика Турция, Республика Узбекистан в виде продовольствия и медицинских изделий. Также принято решение Республикой Казахстан о выделении муки. Кроме того, я хотел бы также проинформировать о гуманитарной помощи в виде продовольствия, которое реализуется государством, а также при помощи наших бизнес-структур и инициативных граждан. Во-первых, по линии фонда Госматрезервов принято решение о выделении 5370 тонн муки для предоставления в виде гуманитарной помощи. Из них 4235 тонн уже выдано, распределено. Кроме того, за счет средств бюджета, местных бюджетов, а также за счет средств, которые поступают от наших граждан и предпринимателей на счет Министерства труда и социального развития для формирования продовольственных наборов, продуктовых пакетов. На сегодняшний день 166 тысяч семей получили продуктовые наборы. Эта работа продолжается. Планируется охватить свыше 200 тысяч семей. В целом на счет Минсоцтруда для оказания продовольственной помощи в денежном виде поступило 14,7 миллионов сомов. Также большая помощь оказывается нашими предпринимателями в виде продукции. И я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших инициативных граждан и наших предпринимателей, что они откликнулись на наш призыв. И более того, они по собственной инициативе оказывают такую помощь. Отдельно есть счет Министерства здравоохранения, где аккумулируются добровольные взносы на расходы, связанные с борьбой с коронавирусом. На этот счет поступило почти 129 миллионов сомов. Первое решение было принято на сумму 38 миллионов для выплаты дополнительных оплат медицинским работникам. Использование средств от добровольных взносов осуществляется по решению комиссии, в состав которой входят представители гражданского общества, а также депутаты Джорку Кенеша. Мы намерены использование средств осуществлять публично и прозрачно. Вся информация, о которой я сейчас упомянул, она чуть позже будет опубликована на нашем официальном сайте в виде пресс-релиза. И кроме того, мы планируем на постоянной основе размещать эту информацию как от внешней помощи, так и о добровольных взносах на нашем сайте COVID-19. Любой гражданин, так же как и наши партнеры-доноры, могут периодически смотреть эту информацию, как она аккумулируется и на какие цели она расходуется. Также я хотел бы поблагодарить наших партнеров, институты развития и наши дружественные страны.
за оказываемую помощь. Урматтуу мекендештер, сиздеріңіздің назарыңыздарга мен ушу сырттан келген жардам жөнүндө маалымат берип койсом. Бул өзүмдүн сөзүмдү үчкө бөлсөм, биринчиден бюджетке берилип аткан жардам жөнүндө, андан тышкары гуманитардык жана техникалык жардам жөнүндө, ушул илдет менен күрөшүү максатында. Үчүнчү бөлүгүндө биз өзүбүз бул жактан гуманитардык жардам чогултуп берип аткан жөнүндө. Биринчиден, эл аралык өнүктүрүү институттарынан биз сүйлөшүлгөн жалпы суммасы $456 миллион түзөт. Бул макулдашылган сумма. Мындан тышкарыда кошумча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Аталган суммадан $450 миллион Кыргызстанга бүгүнкү күндө $120 миллион келип түштү. Бул 31 мартта болгон. Калган $335,6 миллион бул макулдашылган, бирок келелек каражаттар. Бул каражаттар өзүнүн биздин ички жана ошол өнүктүрүү институттарынын өзүнүн процедуралары жүргүзүлүп атат. Мисалы, эл аралык валюта фондунан биз биринчи траншты жана мен айтып кеткендей $120 миллион алдык элек. Андан тышкары экинчи траншка дагы биз кайрылуу жөнөткөн болчубуз. Ал сумма макулдашылды. Буюрса, ал эл аралык валюта фондунун өзүнүн процедуралары бүткөндөн кечирээк бул экинчи траншта биз алабыз. Алынган каражат, валюталык фонддон алынган каражат бул бюджеттик чыгашаларга жумшалып атат. Биринчи ирет айлыктар, жөлөк пул жана пенсияларга, андан тышкары саламаттык сактоо система чыгашаларына. Дагы кошумча Азия өнүктүрүү банкы менен $120 миллион тегерегинде сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошонун бир нече суммасы жакынкы арада директор кеңешине чыгып макулдашылат. Дүйнөлүк банктан биз $21 миллион алганы пландаштырып атабыз. Анын ичинен $12 миллион биздин Кыргызстандын ичинде ратификациядан өтүп атат. Мурда күнү мына жогорку кеңеш бекитип берди. Азыркы күндө ошол мыйзамды кол коюшун күтүп атабыз. $9 миллион болсо бул макулдашылып, бул 9 миллионга медициналык изделиялар жана андан тышкаркы дары-дармектерге жумшалат. Бул суммага тендер жүрүп атат. Бул тендер, атайын айтып коеюн, бул тендер Дүйнөлүк банктын шарты менен жүргүзүлөт. Дагы болсо Ислам өнүктүрүү банкы менен $15 миллион жөнүндө сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп макулдашылган. Бул маселе дагы жакынкы арада Ислам өнүктүрүү банкынын директор кеңешине чыгып бекитилет. Европалык биримдиктен биз $28 миллион күтүп атабыз. Алар менен макулдашылды. Германиянын KfW деген банкынан бул жакта чогулган $30 миллион менен макулдашылды. Бул каражат ишкерликти колдоого жумшалат. Бул мындан мурунку айтылган 14 миллиард сомдун ичине кирет. Жакынкы арада ошол бизнести колдоого атайын программа иштелип бекитилгенден кийин бул каражатты пайдаланып баштайбыз. Экинчи бөлүк бул гуманитардык жана техникалык жардам жөнүндө айта кетсем, бул негизи ошол илдет менен күрөшүүгө жумшалып атат. Жалпы суммасы, макулдашылган сумма, жалпы сумма $7 миллион түзөт. Анын ичинен бүгүнкү күнгө $716 миң биз жардам алдык. Бул жака Кыргызстанга келди. Калган $6,3 миллион күтүлүп атат же макулдашуу процесстери жүрүп атат. Анын ичинен мен учур менен пайдаланып ошо кайсы эл аралык мекемелер жана кайсы биздин өнөктөш өлкөлөр бизге жардам берди, ошону атап кетсем. Бул биринчиден Азия өнүктүрүү банкы, Евразия стабилдештирүү жана өнүгүү фонду, Агахан фонду, Ислам өнүктүрүү банкы, USAID, Корея эл аралык өнүктүрүү агентствосы, GIZ, Германия өнүктүрүү агентствосы.
ООН системасына кирген бир нече мекемелер жана өнөктөш өлкөлөр жөнүндө айтып кетсем, бул Россия Федерациясынан биз 13700 тест система алган болчубуз. Япония бизге жардам берди, Корея, Турция, Өзбекстан медициналык буюмдар жана ун түрүндө жардам берди. Казакстан Республикасы менен 5000 тонна ун жардам берүү жөнүндө чечим чыкты. Аны да жакынкы арада күтүп атабыз. Швейцариядан жардам келип атат, Кытайдан жардам келип атат. Жана мен орусчасына айтып атканда ушу Кытайды унутуп кетиптирмин да. Кытайдан жакшы жардам болуп атат. Бул тест системасы түрүндө дагы. Анан жакынкы арада биз Кытайдан бул жака дарыгерлерди күтүп атабыз. Ушул илдет менен күрөшүүгө жардам берген бул жака келишет. Үчүнчү бөлүк бул жакта гуманитардык жардам берилип аткан иш жөнүндө айта кетсем, биринчиден өкмөттүн чечими менен Матрезерв линиясы боюнча 5370 тонна ун жакырларга таратуу чечими кабыл алынган болчу. Ошол аталган көлөмдөн бүгүнкү күндө 4235 тоннасы таратылып бүттү. Бул иш мындан ары да жүргүзүлүп атат. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрликтин астында атайын эсеп ачылган болчу. Бул эсепке биздин ишкерлер жана жарандар каражаттарын которуп атышат. Жалпы суммасы 14,7 миллион сом түздү. Бул каражаттар азык түлүк пакеттерге жумшалып атат. Бүгүнкү күндө 166.732 үй бүлө жардамды алды. Бул жерде биздин ишкерлер жаран гана акчалай түрдө эмес, жана өзүнүн продукциясын да чогултуп бизге жардам берип атат, биздин жарандарга, муктаж болгон жарандарга. Саламаттык сактоо министрлигинин астында дагы счет ачылган. Бул баарыбызга белгилүү. Бүгүнкү күндө жалпы чогулган суммасы 129 миллион сом түздү. Анын ичинен 38 миллионго биринчи чечим кабыл алынып, бул каражат биздин дарыгерлерге кошумча айлыкка жумшалып атат. Ушул учур менен пайдаланып биз биринчи ирет биздин демилге кылган жарандарды, биздин ишкерлерди рахмат айтып кетет элем. Жана биздин бүт өнөктөштөргө, биздин ошо эл аралык мекемелерге, биздин өнөктөш өлкөлөргө да ыраазычылык билдирип кетет элем. Жалпысынан ушул маалыматты бир аздан кийин биз расмий сайтка чыгарып толук маалымат беребиз. Андан тышкары биз биздин COVID-19 деген сайтка бүт маалыматты, кайсы булактан канча акча фактически түштү, ошол кайсы чыгашаларга жумшалды, муну ачыкка чыгарабыз. Биздин максат ушул сырттан келип аткан, бул жактан чогулуп аткан жардам ачык, айкын, баарына белгилүү, так, баарына жеткиликтүү болуш керек. Анан ошо учур менен пайдаланып, урматтуу мекендештер, мен кайрылып кетет элем. Сырттан келген же бул жактан чогулуп аткан жардам жөнүндө маалымат билгиңиздер келсе, расмий сайтка кирип, ошол жактан маалымат алсаңыздар. Анткени биз көрүп турабыз, ар кайсы жерге ар кандай маалымат болуп атат. Так, расмий маалымат алам десеңиздер, анда биздин сайтка кирип, же жана COVID-19 сайтка кирсеңиздер, ошол жерден точный информация аласыздар. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге гуманитардык жардамдар жана донордук уюмдардан келип жаткан каражаттар тууралуу Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Асрандиев Эркин Шамшудинович маалымат берди. Брифингти түз эфирден ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлор, Ош ТВ телеканалынан, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Меңки ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebook'tan Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар Кыргыз улуттук агенттигинен дагы көрүп угалдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.